Imbaga bigat tayo. Amin, Apo. Kita, hawanan, agkakapo yun. Narigat ti bumangon ng gusto mo, Apo. Good morning. Kita masapol nga dublem. Sila kung maubing nga no, ibaon mo ka ingkaalaan da dyan eh. Awampay laang. Ingkahaan. Kasi magkano good morning. Good morning. Ngamno damo mati. Hindi kalman di rabi misak by misa alas 6. Jak pinakasukat kapkapiak dito sa ngo. Nagpatpatit. Ada si mangput nga membro ti choir. Nagsapa kayo. Una po ag-practice da. Una na. Ag-practice da. Una siya atin nyo. Kani, idi na minsan kada kantada ka hangagaan nang makastrek no kasano ti panagkantada. Uri kung kunakmat kada gito'y parabigat. Siya atin nyo ti agkantaa. Daytay ni dapat ka amin tapno full participation amin makapagkanta kung kunak. Tiamuda na lainga ka kumanta. Ang magayam. Namadamot akantak nga daytay kayak met ati kumanta met apay ti kunada. No pagkantaan da nga may sa nga ag-perform ay di tana. Ngam no maibos di maikadwa nga tubay to. Ay ka kantaak maami nga kanta na ore kano anyad tan ore nga agsusoroten maikadwan to a sentence na dak pala di umo na I did it my way. Kita ako like kas jeda ka dagito. Ada kantak napindas datoy. Anja kamo no sino ti makaammo. Jamu no ammo pa dagiti ubing. Kabarbaro datoy nga kantak. So nga dumngag kayo ang kay nga agdong sa pindas datoy so nga. Oh. Pay kapoy. Kasi dito ko na inhale, exhale. Oh, kaya damat inhale, exhale na pay kapoy. Yung seminaryo nga min idi, napadasak mo't ati nag-audition. Kaya't kumati agbaling nga membro ti kantura, kunada. Kumapanak mo't, do, re, me, fa, sol, la, ti, do. Awan ka dagi jay, di jay. Awan dagi jay, di boses ko, jak amo no, sharp, one no, flat, di jay kantak. So nga kunada idi no mapanak makikanta. Brother, habang agprak-practice kang magkanta ing kalatag bas basketball iyan inin. Anda kayat nga isali ta talaga madadaol di choir na dadaak nga madda kantak dahil ti mayat nga kantak. Kunana daytoy. No makari ay madi nga talaga. No makari ingak ti agsapa agtantan awak man ijay tawa. Adda datarong amoy mo gaya, may mga pagkantaan dak pala. Ada datarong kamatis paria, madamada ngagsasarita. Kunani tarong, siyak ti kaimasan. Kunani paria tarong agparbengka, ni kamatis imisem laeng. Jak mamamutit chonan. Ngam no addaak eti dinengdeng na imas laeng konana dayjay nya ni tarong kamatis parya nagiti kanta dagiti lalakay kay babakit nga kadaanan nga ammo ti ubing tatan ngam na may mayat dayti maikadwa isumot laeng konana tong 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 pakitong pitong konana kamatis parya tarong pak betekton parbangon si daan mapan oh Mas jay anya nagdumaan DJ first nga umuna nga kanta ken DJ maikadwa. DJ umuna nga kanta ni tarong ti mangibagbaga nga naimas ibagbaga mo ni pareya nga agtalnaka kaya nang saon naimasakmet nana ni kamatis ko nana ay siyak ti mangpananam kada kayo. Suda nga mismo di bagbagida. Ngam dito yung maikadwa ni tong pakitong pitong, ibagbaga na, kamatis parya tarong pakbagatagton para DJ mo't manalon ti mangibagahan, haan nga DJ tarong nga mismo, no di ka DJ manalon ti mangibagbaga pakbaten nanton parbangon, si daan na nga mapan, talon. Diyak amo no, awan hansa nga amo ti ubing dagito yan. Sa bali mo ti amo ti ubing tatan. Inyo dagiti amo dagiti ubing tatayang akan kanta. Ako ay may lobo ay daan pay di jayan. Ada dagiti 5 little children dancing on the bed.
One fell down and bumped his head. Kunana da jay. Mommy called and the doctor said, no more. Ay, 5 little monkeys ganyan. Maday. No more monkeys jumping on the bed. How many left? Kunana jay. Mano pa din bate? 4. Go children, go. 4 little children. Jumping ay 4 little monkeys ko na di. Awanan dagiti ubing kanda mo dagiti nga kantan. Dagiti kanta tayo nga kadaanan tradisyonal. Awan dagiti ti influensya ti kanta ubing datan ke nagapuntan civilized nga kan countrysen nya. Buya da mo ilatan awanan awon pay maisuro tayo. Di da pay amon sa tilulabay. Kinukit kita tayo apa nga daytoy nga kanta ti topic tayo. Ngamin ti sinudo daytoy maikamano nga aldaw tatta. Maika-8 niya. Maika-8. Kunana ditoy, ti idi kalman, ti kunana, iti sidong dagiti kakabsat tayo ti sabali na Kristyanuan akagimungan, ecumenism. Tatamot, ti topic tayo, turay ken pannakipaset. Pannakipaset. Kada ti turay ken pannakipaset, ti iglesia ti kinasinudo ket may maysa a makipag-annong, adda annong tayo. Adda paset tayo dito'y lubong, nga haan nga mabalin nga agawon ti sabali. We have an individual and unique role. Nga haan nga mabalin nga alaen iti sabali. Iso nga ni tarong ibaga na siyak ti kaimasan, kunana ni pari agtal na ka, ni kamatis si ka. Haan nga mabalin nga pagbalin nga kamatis di tarong ha mabalin nga pag kasi magkanya tayo. Adda kanya-kanyang paset tayo, role tayo dito'y lubong, nga haan nga mabalin nga alaen ti sabali. Kunada nga ron ka, hanggang agbalin nga carbon copy iti sabali, hanggang agtultulad. Haan mo nga ibasad, ijibiyag mo, ijibiyag ti sabali. Unique tayo nga individual. Kasla di man nalon, ito yung may kadwa kanta tayo, anya ti kunana, pakbetek ton parbangon, ha nga mabaling nga agbaling nga pakbet, mabaling mo ta, pinakbet nga tarong, kunang pinakbet nga parya, ngam na imimas, adda kanya-kanyang role, adda kanya-kanyang pasit kanya tayo dito lubong nga mabalin nga agawon ti dadduma. Ore ka dayta sakit mo. Apay nga da sakit. Una ata nangaramid ni Apo Dios ti nang nang parso ti agbalin nga doktor. Tano doktor tay amin, anja ka muna no, hindi ka sano pa nagdoktor tay amin. Tapno adda mangagas. Apay nga adda driver, wen atano driver tay aminen ay kaawan trabaho dagiti driveran. Isumat laeng iti uneg ti simbaan. Adda kanya-kanyang paset tayo, ngahan nga mabalin nga agawon ti sabali, hang nga mabalin nga mapan ti sabali. Hanggang nga agkopkopya, madi. No anya di uniqueness mo, no anya di original nga sika, iso ti ibiyag mo. Hanga gapo ta idol mo ka, wen amoy ti kunana, wen, iso ti maaramid, amin mo pa nagsasauna, tultuladem meteng ka, ham kamo nga kasjay, tapalo nagalas nga kitaan. Ala nagmayat di buok na ni, unnat, o rega pa unnat mo ta buok mo, after 2 weeks, kulot tumanen. Alag may di buok na ni kulot, o rega pakulot ka, pakulot, unnat tumanen. We have to accept nga, darul tayo dito'y lobong, nga haan nga mabalin nga agawon ti daduma isugarod nga ibihag mo no anya ti akem mo. Ibihag mo no si asinno ka. Adda pasit mo nga haan nga kabailan nga pa aramiden ti sabali, adda mo't hamo kabailan nga pasit ti sabali. Isugarod ko na pannakipaset. Kaya na nga sa un ditoy i-share mo kunada nga rod dijay mami nga naordenan ko na naka-serve one another with the gift each of you has received ko na dayjay nya. No anya si kabaalam nga iburay-iburay mo. Iti pa ebanghelyo tayo. Napanaganan ni Juan. Zacarias ako masaki ko ma. Saki di second, wano saki di third ko ma. Sakyo ko matinagan na. Ngamhaan ko nada. Kuna ni Elizabeth haan. Juan ti maipanagan. Imbaga dakin Zacarias, anya tinagan na sininya sa nagsurat Juan tinagan na. Wen angem kuna na ti kultura da
No anya jinagan di ama isumot ti maipasurot dimot Maria, babae Maria amin. Sa bagay iyay daydayami ka no lalaki amboy, babae ambit amin. Iso nga amboy kin ambit amin nga tattao di jay. Iso nga kunana Zacarias at tinagan na haan Juan. Nanipod day tan nagsublin di panagsauni Zacarias. Takanya dano anya ginaganen iso ti masursurot aging gana nga ala Zacarias de 150 nga Zacariasin ata apong mo nga rod ka Zacarias amin. Iso garod nga kaslamot kanya tayo ko ma iko na yun nga floor amin nga nagan na ako. First floor, second floor, third floor, fifth floor, sixth floor. Ay kumade. No naibos mo to yung 100 na ako floor wax kunamton no. Kasi amin ngam ko na nahaan, Juan tinagan na. Kumakita yung uray ni Juan nga mismo, ni Juan Bautista, adda akam na nga imay dito'y lubong, ngamahan na nga inagaw di agbalin nga Kristo. Juan lata di misyon na nga naitad, iso ti inbiyag na. Iso nga, di kina Juan lata, iso nga ididamagan da, idimamunbunyagan iso nan, sikatin ni San Juan, ado ti pasurot nan, apan da dinamag, sika ka di ti Kristo, kunada. Kuna ni Juan ka, ay haan. Bunyagang kayo iti danom, kunana. Ngam, bunyaga, ito'y sumarsaruno kanyak, bunyagan na kayo ti Espiritu Santo. Jakpay maikari nga mangwarwar di kordon ti sapatos. Nahaan na nga inagaw, tinagbalin nga agraraman nga agbalin nga Kristo. Iso nga di Juan nga kinamamunyag na nagbalin nga mamunyag insagana na tidalan. Iso nga da tayo, adda kanya-kanyang akum tayo, adda kanya-kanyang nakaparswaan tayo, haam mo nga tultuladan ti sa bali, hanggang agbalbalin nga second version. Iti daduma. Apaya, dos-dosaam latabagim. Na adda tultuladem, kayat mo ti agbalin nga biyang nga kasi na, ay sus, apo ka talaga nga, dos-dosaam tabagim, ang amin hang kapulos na ragsak. Tahang ka mabalin nga, agbalin nga isuna. Uri sinuman dahita nga, idol nga kung kuna tayo. Haan nga mabalin nga, agbalin ka nga isuna, iso nga parparigatum latabagbagim, agbiag ka, akas unique individual. Tapi narswana ka ni Apo Diyos nga ada purpose mo. Maikadwa, ibiyag mo jinagan mo. Ni Juan amamunyag. Juan, anya ti Juan ngamin, kunana dito, iti kayat na nga sa uwan ti Juan, managparabor ti Diyos. Anya mo ti mining tinagan nyo. Siya Rufo. Ngam di ubog, awan ti F me, Rufo. Makabwisit, Rupaw! Hindi pa nangawag na kanyamik. Awan ti F. Kayo nang sa un, natangken, di ka strong, kunana di ti Rufo. Brusko kuma, natangken. Sa dagiti agnagan daytoy kunana, he gives joy to the world and to his people, kunana. Ay mangted ti biag ken ragsa ja mono kas jay. Isu ti kung kunana dito ibihag mo met tanagan mo. Ngamin na pateg tinagan. Tatamot apo dagiti bunbunyaga nga ubing urayak la maulaw no damagag tinagan na. Adda binunyagak. Diyan mo nga barangay mantana samot. Inya nagan na A B C D. Apa nya nagan na ako naka? A B C D. Inya pronunciation na abcd apo. Awan la na panunot yung asabalin. Dadakkel nga litra nga talaga A, B, C, D. Apay ngamduadan tinagnagan ti kasjay. Apay awan na panunot yung asabali. Nya kaya nangarod nga sa una ta A, B, C, D, abcd apo. Ay, Diyos ko. So ti konak no aganak tu mga taday iti sa Kristan ko QRS di maysa, TUB mo di maysa ka. Tinagan na yung A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, QRS, TUB, W, X, Y, Sinton, ajay kuhan. Awan lang na panunot yung sa bali. Noon alpas mo day alpabetan, tinagan na mo sumaruno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay niya day tangan. Kunana, di nagan mo adda meaning na, tada tayo, very, already, iti Biblia, adda kayat nga sa uwan. Nya? Ni Moses, kaya na nga sa uwan, naala ijay, danum. Emmanuel, kahit na nga sa uwan, adda kada tayo ti
Diyos. Nya? Adda kayat na nga sa unda gitinagan, iso nga napatagkan niya tayo. Kumasapol met, gapot adda unique nga rule mo dito'y lubong, no kunada, ibiyag mo, di jay nagan mo. Adda is issue mi tinagan mo, akada kami tanja, kamupay mo, di ubog mo, awan la, siyempre, away mo la internet, edi handa mo makadamag ti baro nga nagan, biblical magkatinagan mi, Siya, Rufo, awan pa'y palayaw na popong, opong, dahil na ti palayaw na nga, hanga simikat nga palayaw, nung mo awan ti F na. Agiin no yung kami mo ilanagan, di may sa kasinsin ko, Abraham. Oh, okay. At least adda abi na. Di may sa, Yuprosina. Karkaro mo di may sa kasinsin ko, tinagan na Segundino. At least Dino ka na. Ngam adda meaning tinagan. Kin maibiyag mo. DJ kinanagan mo. Tanapatag. Kala ko matinagan mo ka, joy. Wow, nya na joy. Tarupa na, nakarupangat ka sa ano nga joy. Adapi agnagan ti, Jesus, ayan me. Wow, Jesus, nasanto Ay haan, tanong mabartek, agkamat, kumamat ti bunang. Data ni Jesus, kumama. Nya mo daytan. Ibiyag mo, Jesus kumaka, siyempre, Jesus si atem. Dapay na panak nga balay. Nyanagan nata, nyanaganan, gapota sumrek kami, diyan mo, blessing sa dayjay. Kinugtaran diya kin aso, eternity! Kunana ka. Eternity tinagan jay aso. Wow, ka nabanglo ko maa, di mat? Kinugtaran diya kin aso, ataan niya nga rod ka. Dari gold ma, good ma ka nagangot. Iso nga, nga maibagay diya kin na eternity na dayjay. Kaangot na iso nga. Kunana ibiyag mo. No joy tinagan mo, wow, give joy to the world. No ligaya, ang kimangtid ka ti ligaya. Hope, mangtid ka tinamnama, di mat? Kasi adang meaning di ginagan tayo. Kunudad duma, isungod nga na ipanagan ta, nya naganan, iso ti ibiyag, iso ti kasla ko manamnamaan tayo nga pagbalinan na, isugurod nga da, no mabalbalin, no ti simbaan ti agpili, panaganam ti santo. No Agustin, agbalin tumat nga, santo, kasjay, diyan mo no, papananan to data, absidi, EBCD. Talaga ang diyan mga panunot no nyan tumati pa pananata 1 2 3 4 5 6 ton. Kaya kala kasi ibiyag mo dayan nya diyan ipanagang king ka. Isungarod nga dito ni Juan kuna naman nagparabor ti Dios. Taapaya imagine mo tabakit Lopez naganak managparabor ti Diyos. Dayati kaya na nga sa unday jay. Kada tayo, adda kanya-kanyang unique role tayo, adda kanya-kanyang nagan tayo, nga mabalin tayo nga ibiyag. Katika haron na di ubing kami ka, talaga nga, siningir ko day di inang ko. Apay ngamin nga, awan laka, nagan ko nga sa bali mo nga, di kailangan, nakita da, April 18, ti birthday. Honorio, tinakakabil ijay. Perfecto. Tinangalaan datap no basbasit tano Honorio Perfecto, Honorio Valdez Abaya. Hanga umanay ngamin di jay papel di grade 1 ka baka nang nengak to ka no, innala da ijay 19 top of patalitra iso Rufo. Ngam adda santo nga Rufo kano idi. Iso nga adda isyo mi tinagnagan ka. Di kay laki sinay saya at tanagang kon kunak ka. Ni apong mo pabasulam ko na mo day di inang. No mapanak makisala idi ka. Nagan mo ding kunanak ka. Crisel Manong. Si kanagam mo. Alangan nga ropo ko nakalanagan ti asaw. No Crisel Manong kunana. Kasi mo ta ka, si ka Manong niya nagam mo, Kevin. Alangan nga ibagak mo ta ropo ma. Awanan kaya napay ti agsurat, awanan di ko na ibiyag mo no si asinno ka. Ibiyag mo no anya dyan na ipanagan kan iso nga napatag ti nagan. Adda kaya na nga sa unti na research yung tumoto no nya nagan nyo ngam sigurado nga ajak amo no nya meaning ti absidi. Yuti ko na kon ison ton aganak kay to ti nagan na ka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ngam adda makas di nga nagan di mat ni uno ang dayay uno adda ni seminarista 2 3
4. Nuwitingero ko, ako inyanagan ni anak mo, 7-5. O ka. Inyanagan na, 8-2. Inyanagan ni, 18-30 ako namto na. Kasi tanagan na, nuwitingero nga taan. Mamalot ka mag-inyanagan ni anak mo, sa pula, sa puti. Sino na pa nagtrabaho ni wala? Sino di may isa? Ni meron. Ay, bisit. Isukatan ati panagan tayo nga haan. Adda na patag nga rol tinagan. Adda kayat na nga sa uwan ti nagan. Addamot na ibunyag kada tayo amin. Anya day nga nagan. Kristiyano. I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Na ibunyag kada tayo ti kina Kristiyano. Day ti Christian name tayo, datay amin, Kristiyano. Naibunyag ka na tayo. Kati sa lunsod, ibibiyag mo ka di dahil akin na Kristiyano. Kristiyano ka kadi. Naibunyag ka niya tayo, hanga maikat dahil na imalditan. Indelible mark ko na niya hanga maikat apulos dahil na ibunyag ka na tayo, di kina Kristiyano. Kung na ibunyag ka na tayo, ibibiyag mo ka di. Mariri na da ka di. Nga Kristiyano ka. Nangkaladya ayan mi nga, Jesus ngam agkamat. Kristiyano, nasantuan. At dapat na-acquire tayo nga nagan, anya tina-acquire tayo nga nagan, padi. Padi ka. Hangka politician. Padi ka, hangka nga campaign manager. Nga feeling mo no mga abak data ikam-kampanya mo kasi kanton ti presidente. Nya pinaibunyag ka na tayo, maestro ka. You teach. Nya pinaibunyag, ako like ka. Sagot mo ni Kristo. Lektor ka, naibunyag ka niya tayo. Lektor isuna. Wow, naibunyag, barunganagan mo. Iwaragawag mo. Haan nga databiyag, ti kaarubam, ti iwarwaragawag mo. At na-acquire tayo nga nagan. Nangruna ti kina-Kristiyano tayo. Salsalud-sudin na nga rod. No naibunyag ka niya tayo, Kristiyano ka nga rod. Itiwagas ti panagbiag mo, ti panagpampanunot, ti panakibiyag mo dito simbaan, Kristiyano ka nga rod.